محمد الأمين يكون مبرات عمره سيهونه وهاي مستامت خديجة الكبرى الله داروت يرقايتو هرايس يتم بيت انبياء لك سنتون سواء الله خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى ورد يوا خير الورى يا شمس الرسالة أنا جبون اندهو نوارقو يا لنا تابات يتيمان فأوا بلو اندالوت دقفت قنارقو بياسادقوت تاماي قال أكباري سيهون وايتاوت لأكبها لك يا ابن عبد الله خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد ولا جوا ولا جوا خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد ولا جوا ولا جوا خير الورى يا شمس الرسالة لا يجبوت هبتنا نبرت تاماي بيهونو نو يا سوددوت سو تاماي كونه وند بيهون سيت فلاقيو يبزا لا يطام تدرت عايشه لا وخاين نو قول الله خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة ሲወርቅ ሲነሳ ስንት ሹማምንት አፈልጎ እንዳላጣትን እጅግ ባላባት እኔም ቢብላ ስኖር ያን ሁላ ወራት ሙሐመድን ስታይ ወሰነች ማግባት አስለመና ያው ማሸምገላ خير الورى يا شمس الرسالة واي 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 خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى يا شمس الرسالة ሲወርቅ ሲነሳ ስንት ሹማምንት አፈልጎ እንዳላጣትን እጅግ ባላባት እኔም ቢብላ ስኖር ያን ሁላ ወራት ሙሐመድን ስታይ ወሰነች ማግባት አስለመና ያው ማሸምገላ خير الورى يا شمس الرسالة واي 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 خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى يا شمس الرسالة ታማኝ የሰው ንብረት ያልነኩ ቅንጣት ወጣቱ ነው እንኳን ባፍለኝነት አይተውም አያውቁን አጅነብይ ሴት ያሰበችውን አገባችወት ይዛ ሄደች ሸልማሽ በልበላ خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة يا ታላቁን ታላቅ የዓለሙ መብራት አጎቷን ወረቃን ላከችበት ሰዎችም ቢጥሩ ሊያፋርሱባት
ፍርዱ ተቀድሞ ሳቢቅ ሆኖላት የልጅነትን አደረጋት መውላ ኸይረል ወራ የሸምስ ሪሳላ رضي الله عنها خديجة ونجي بالة دار يا بيت ما بيتي يا سدست لزوج يا أمه والناتي فاطمة أن زينب أم كلثوم صوست يا رقية يا قاسم يا عبد الله خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى حبيبي الله خير الورى يا شمس الرسالة عجبا هيوتي على تدار كوسونا ومريتي ያውም ጀነት አገር ሁሉም ወላበት አደም ብቸኝነት ቢያስጠላበት ሐዋም ቢያገቡ ነው ያማረበት ተሞሸሩ በጀነቱ ጫጉላ ኸይር ወራ ያ ሸምስ ሪሳላ اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى بشربة تسرتا تأكل جنة ينور قميص لبسا بنور مكنة تزوج سلوات خلق حوا مستي محروم بنبي لا يورر صلوات بلجه لجتها رسول الله خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة أنا أنبياء مرسلون قوس شمامنت يا لا قبائل لما وطأت زاونت بركة يلوم يا لا تهوتي ما أقبأت مولد إنجي نسل ما بركت صالح لجوج يالهونو تلالا خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة ونجبا መዋደር ነው እንጂ ለመካዳት ጭፈራና ድግስና አይሆንም ትድረት ሽርሽር ዙረት ቪዲዮ መነሳት ኢስራፍ ማባከን ነው ጊዜና ንብረት ይጠብቀን ያ ረቢ ያ መውላ ኸይር ወራ ያ ሸምስ ሪሳላ اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة ونجبا መዋደር ነው እንጂ ለመካዳት ጭፈራና ድግስና አይሆንም ትድረት ሽርሽር ዙረት ቪዲዮ መነሳት ኢስራፍ ማባከን ነው ጊዜና ንብረት ይጠብቀን ያ ረቢ ያ መውላ ኸይር ወራ ያ ሸምስ ሪሳላ اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة واي 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 خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة يا سيد لجي ቤተሰብ ተው አላህን ፍሩ ኢማን ያለው አማች ሲመጣ አለይ ዳሩ ምክንያትም አታብዙን መላት ተደርደሩ አላህ ለሚወደው ለኸይር መከሩ ለተዳሩ አናትኑ ሰንካላ ኸይር ወራ ያ ሸምስ ሪሳላ اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة
ለሴት ልጅ ናቸዋን ባል መምረጥ ሱና ነው በታላላቆቹ የተለመደ ነው ላኪን ሰው ሲበከል መልካሙ ነውር ነው ዝሙት ስልጣኔ ኒካህ ኩነኔ ነው ያለንበት ዘመን በጣም አሳዛኝ ነው ዱንያ አልበከለችው ደህነኛው ሰው ማን ነው ሐራም ትቶ ሐላል የሚበላ ኸይር ወራ የሸምስ ሪሳላ اللهم صل على محمد ኸይር ወራ يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد ኸይር ወራ يا شمس الرسالة نجب ለጨዋ ሰው መስጠት የተለመደ ነው ዑመር ለምነዋል ሐፍሷን አግባት ብለው ሹዓይብም ለሙሳ ያው መልል ብለው አደረዋል ደግሰው ቁርአኑ እንደሚለው ሱረቱል አንቢያ ከፍተህ አስተውለው ዒልም ቀራን አትሁን ቀውላላ ኸይር ወራ ያ ሸምስ ሪሳላ اللهم صل على محمد አስመሳዎች ሙናፊቆች አሉ በውሸት ሞግተው ሰው ያሳምናሉ ለሴት ልጅ ጠበቃ ወኪል ነን ይላሉ በሴት ልጅ ከለላ ጥቅም ያሳዳሉ አግብታም ከሆነ ከባል ያፋታሉ የህዝብ ሚስት ሊያረጓት ዘልዛላ ኸይር ወራ ያ ሸምስ ሪሳላ اللهم صل على محمد ኸይር ወራ ሙስሊም ወሙስሊማት ስሙ ወንድ ሴት ግዴታ እኮ አይደለም ምን አራት ማግባት ማሟላት ካልቻለ ብትሆንም አንዲት በሱረቱ ኒሳ በምዕራፍ 4 የተፈቀደበትን አለው ምክንያት ከሚስቱ ልጅ ሲያጣ ስትመህንበት ዲቃላ እንዳይወልድ ሰርቆ በዝሙት ልጅ ፍለጋ ሚስት ያገባል ሌላ ኸይር ወራ ያ ሸምስ ሪሳላ اللهم صل على محمد ኸይር ወራ ያ ሸምስ ሪሳላ اللهم صل على محمد ኸይር ወራ ያ ሸምስ ሪሳላ ضرورة يبيح المحظور እንዳሉት አቅሙ ከፈቀደ ካላስቸገራት ቁርአኑ መፍቀዱ በሚስት ላይ ሚስት መስሎ ከታያችሁ ኩነኔ ኃጢአት ሕጋዊ ባል መሆን ከሆነ ጥፋት ይመስላል ዝሙት እውቅና መስጠት ልጅ ያለ አባት ሲወለድ ዲቃላ ኸይር ወራ ያ ሸምስ ሪሳላ اللهم صل على محمد የሴት ልጅ ቤተሰብ ምንድን ትላላችሁ ኒካ ረግጣ ስትሄድ ምን ዝም አረጋችሁ አይበጅም ተይ ልጄን አለማለታችሁ ፈጣሪ ማትፈሩ ምን ጉደኛ ናችሁ እስላምን ስትሉን አለማፈራችሁ ታዛቢ ያለ ፊል መላኢል አዕላ ኸይር ወራ ያ ሸምስ ሪሳላ اللهم صل على محمد